Ndakiri Ûria Ndagitarî mutaaramu na gucokia biuria biegi ururu bwageni ba MWERI kiri EKURU na kuga kuri antu betikagia kwa ngerekano kugia mwana ni gutethagia ururu bukanyia kinya kethira rimwe na rimwe bubu ni uma Ndagitarî na kuongera na kuga ni bwega mwekuru kana mwari gutegero bwega ni mutaaramu kena kumenya kethira no atetha ururu bubu bukathira. Mwekuru akuria Kiuria gukonia periods nonto rimwe twirwa anabari bakirwa tarira wina periods ukirwa ukamaka period pains wikathira rero kagia na mwana kana rimwe kegwa kirwa kinyani uria ndari mwari no bunde gwande na period pains to a certain extent kuna some truth lakini wiri kumenya ora mtu mwiri wa mtu itofauti kore that genetic predisposition ya kuga ukaya kwegwa your mother newa ena painful periods kwena higher chance ya kinya mwana mwari wake newa ena heavy periods ena painful periods lakini ti kuga necessarily atiena other causes share the painful periods. Kwa uno wewe still kuna that genetic predisposition ya kuwa wena painful periods lakini kwa kwena also other causes share kwa period chakuni kwa ile very painful. Ibure mwakona bita kwa kimenya kinyarira kwena ena every periods kwamba kwa kwena many other possible causes na nabita kwa kiraithirwa what could be causing that pain. Kile kuwa te mwekoro agana mwana. Yes, to a certain, it's also true. Nonto bambi, tukire krea mwekuru akuwena painful periods, nonto wakuwa contractions, shia masusila shia nyombe mwana. What happens? There mwekuru akuwena mwana. There akuware pregnant, masusuni shi stretchaga, nonto wa the pregnancy. So to a certain extent, contractions share yoria after delivery no wile kuire as strong ya mwekoro arena rea mwana taina atarinanda. Lakini ituwa with a caution again. Pregnancy itself ne ya ina other responsibilities. Kwa otiomba kuga go treat painful periods koge na mwana utari ready koge na mwana. Na other possible causes shia kwa wena pain periods no wire ogo na ukaya na mwana utai tayari kwa na mwana na siko kwena after kwa na mwana studio kwa ukiendelea na those painful periods. Kwa uketho wena every periods na painful periods atibu butakoni daktari kana tomenya kethera ino ni as a result of genetic kana ni as a kwena other possible causes shia that painful periods. Kore also a certain chemical that produced. Ituje during early times there mwana mware are young ne wena more of that the chemical prostaglandins na maso shayiteshwe ikirespond more. Lakini wabura kuendelea gukora kwa periods kwena more periods no yuthire kinya the painful nesira yayo nuntuwa just the fact that kwena more periods na less of those substances are being produced. Kwa not necessarily kwa na mimba ke lakini wewe wamekula kwenda kugea na more periods watuka pain kwa data ni kunyia. Kiuria kengekera mwekurongea oretie ni kuria kethira mwekuru ena painful periods no eteme agie mwana. The answer is no and yes. Gitumi mbuga ni kwethirwa ubatora ithia tona kwena many possible causes cia painful periods. Na cause ya painful periods tugire ni endometriosis na ino possible cause ya every periods ya painful periods ni fibroids na ituje these condition ya endometriosis kana fibroids no shiwe ki affect fertility mono kaya kuwa ta endometriosis ni ko affect tubes no eteme mwekorale mwikogia na mwana na ukaya kuwa fibroid ere bantu alayomba kwa eke affect implantation kana kwa ere karibu na tube no etume mwekoro mba kuwate atikogia na mwana kwa wa mwekoro na endometriosis kana fibroids no ewe eke affect fertility lakini rikanto again kuna many other possible causes kwa kwena other causes ya painful periods ambayo kwa itumba kwa ikireta
kuba kirigiria kugia na mwana koguo mwekore na painful period na kwa kemakira mantu ma fertility yake na bwitha kwa koni daktari kaire bwatugire kenda menya kethira painful periods hinu ni kwa ikiretwa ni problem yomba kwa still also ikireta infertility